Najveći epski događaj uzavrelog prošlog veka je Drugi svjetski rat. Njegov uticaj je bio neizmjeran. I dan danas dolazimo do novih podataka o tajnom oružju, podmuklim taktikama, o neverovatnom junaštvu i bezgraničnoj sramoti. O periodu kada jedan čovjek ili jedan metak ili jedna bomba stajala između propasti i slave, poraza i pobjede, tiranije i slobode. Ovo su neispričane priče iz Drugog svjetskog rata. Jula 1945. godine u jednoj američkoj pustinji eksplodirala je bomba sasvim drugačija od ostalih bombi. Oslobođena je mahnita energija atoma. Tom energijom bi možda ovladali ljudi loših namera, da nekoliko hrabrih ljudi nije u tajnosti izvojevalo pobjedu nad nemačkim atomskim programom. U jeku Drugog svjetskog rata nemačka nacistička partija pod vojstvom ambicioznog i nemilosrdnog vođe pokušala je da zavlada svetom. Adolf Hitler je imao volju da pokori svet. Samo je još bilo potrebno oružje. A priliku da ga napravi dobio je na vrlo neobičnom mjestu. U ovim snegom pokrivenim norveškim planinama nekoliko vojnika na skijama suprotstavilo se Hitlerovom snu o zastrašujućem oružju. Već ostareli prisjećaju se kako su kao mladići rizikovali živote zbog slobode. Nisu prezali ni pred čim u svom osvajačkom pohodu. Zato smo duboko osjećali da moramo da ih zaustavimo. Znali smo da će Nemci da nas pogube ako nas uhvate. Uspeli su posle 3 hrabra pokušaja. April 1940. Nemački ratni brodovi su uplovili u fjord kod Osla. Blitzkrieg je napao Norvešku. Posle 2 mjeseca opsade, Norveška se predala. Nismo odmah shvatili šta se događa. Ali kad se na jesen 1940. spustila tama na Norvešku, bilo je jasno da ništa nije isto kao pre godinu dana. To možete da razumete samo ako ste živjeli u okupiranoj zemlji. To je jedno od najneprijatnijih iskustava koje možete da doživite. Moćna okupatorska vojska preplavila je Norvešku. Nacisti su kontrolisali celokupan život u zemlji. Nije bilo otvorenog sukoba između Norvežana i Nemaca. Morali smo da damo sve od sebe da bismo izdržali. Verujem da su svi tako mislili. U sebi smo ih uglavnom mrzeli. Napravili su Gestapo u Norveškoj, kad su shvatili da ćemo da im pružimo otpor. Počeli su sa hapšenjima, mučenjem, ubijanjem i tako dalje. Tada je postalo prilično jasno šta znači biti pod okupacijom. Hitlerova ruka dopirala je u svaki kutak zemlje. Nemci su se u ovoj usamljenoj norveškoj dolini dokopali vrednog trofeja, elektrane Norsk Hydro. Elektrana je okružena planinama na ivici litice koja se nadvija nad dubokom neprohodnom klisurom.
Bila je to idealna lokacija za nacistički ratni projekat. Bilo je teško bombardovati je, a bila je laka za odbranu. Ali Norsk hidro je berlinskim generalima bio zanimljiv i zbog nečeg drugog. 1940. to je bila jedina hidroelektrana na svetu koja je proizvodila velike količine jedne vrlo retke supstance, deuterijum oksida, teške vode. Čim su zauzeli elektranu, proizvodnja je krenula punom parom. Kad su vesti o tome došle do Velike Britanije, zle slutnje su se nadvile nad saveznike. Britanija je bila najverovatnija meta atomskog napada. Da li je moguće da ne shvataju, da nećemo da prestanemo da se borimo protiv njih dok im ne održimo lekciju koju neće zaboraviti niti oni, niti ceo svet? Energično suprotstavljanje Winstona Churchilla nacistima davalo je snagu pokretu otpora u celoj pokorenoj Evropi. Mladi Norvežani, željni borbe, pridružili su se vojsci prebega koja se formirala u Britaniji. Bili smo spremni da žrtvujemo sve da bismo isterali Nemce. Britanci su osnovali tajnu organizaciju, jedinicu za posebne zadatke, da bi podržali pokret otpora. Prijavili smo se, a Britanci su nas obučili i poslali nazad u Norvešku, da bismo se bavili sabotažom, špijuniranjem radiokomunikacije, uspostavljanjem bežičnih veza i slično. Nekoliko mladih boraca se u tajnosti vratilo u Norvešku u okviru plana za uništenje hidroelektrane sa teškom vodom. Među njima je bilo momaka sa sela, iz gradova, inženjera i fizičkih radnika, studenata na univerzitetu i profesionalnih vojnika. Diverzantski odred u tajnom ratu protiv Hitlerove atomske bombe, koji će postati legende u svojoj otadžbini. Neki od njih su glumili u ovom filmu iz 1948. koji prikazuje njihove stvarne poduhvate. Prizori iz filma nam daju mali uvid u njihovu hrabru misiju. 18. oktobra 1942. četvorica su se vratila u otadžbinu opasnim noćnim skokom sa padobranom. Zadatak im je da odvedu britanski odred za eksplozive do elektrane. Pri polasku smo osjećali da deo onih koji nas šalju na zadatak ne veruju da će da nas vide ponovo, pa smo skoro morali da ih uveseljavamo. Govorili smo, ne možete tako lako da nas se rešite, vratit ćemo se, vidjet ćete. Meta nam je bila elektrana, to je bilo sve. Rekli su da je zadatak važan i da moramo da je uništimo. Znao sam da je teška voda bila bitna Nemcima za proizvodnju oružja, ali nisam imao pojma zašto. Borci su prvo morali da naprave tajnu pistu za sletanje na Hardangervidi, ogromnom platovu severno od elektrane. Prelazeći plato, zauzeli su napuštenu kolibu i radijom uspostavili vezu sa Engleskom. Operacija je mogla da počne. Britanci su prvo poslali eskadrilu bombardera koji su vukli jedrilice, a jedrilicama je neophodno lepo vreme. Međutim, iznad Norveške se zbog oblaka, vetra i snega nije videlo skoro ništa. Norvežani na zemlji strepeli su od najgoreg. Pokušao sam da uspostavim vezu sa Engleskom i upozorim ih da neće moći da slete. Odjednom sam začuo krčanje u slušalicama i znao sam da su blizu. Ubrzo smo čuli avion. Leteo je ravno prema nama.
Preleteo nas i nestao. Posle nekih pola sata doleteo je avion sa jedrilicom. Išao je ravno prema nama, a zatim je skrenuo i odleteo. Britanske jedinice nisu uspele da slete. Iz Londona su nam javili da su se obe jedrilice i jedan Halifax srušili u planinama. To je bio kraj prve operacije. Potpuna katastrofa. Vojnici koji su preživeli pad pogubljeni su. Saveznički rat protiv elektrane više nije bio tajna. Da ih ne bi otkrili, norveški borci su se povukli dublje u Hardangervidu. Nedeljama, možda i mesecima, morat će da žive u predelima koje ne nude mnogo više od snega i leda. Plan sa jedrilicama je propao, a mi nismo imali zaliha hrane. Zavisili smo od jelena, ali bili smo u predelu gde ih tada skoro nije ni bilo, zahvaljujući smeru vetra. Bilo nam je jako teško da dođemo do jelena, ali Jens je na Badnji dan ustrelio jednog. Jens je znao da se u želucu jelena nalazi mahovina bogata vitaminima. Razrezali smo želudac, izvadili šta je bilo u njemu, dodali krv i ostalo i napravili ukusnu kašu, pomešanu sa mozgom. To nam je verovatno spasilo život. Na Badnje veče smo imali zabavu. Sedeli smo. Badnji dan nam je stvarno bio lep. Dobro ga se sećam. Poznaješ svoje saborce kao sopstveni džep. Znaš šta će ko kada kaže pre nego što išta zausti. Bili su izdržljivi, opstali su i kad u njima nije bilo ničega osim volje za životom. Morali su da izdrže mračne zimske mesece. Ali nacisti su svakim danom kap po kap imali sve više teške vode. London je morao nešto da uradi. Odlučili su da drugi odred Norvežana, obučen za rukovanje eksplozivima, ode na Hardangervidu i napadne elektranu sa saborcima. 16. februar 1943. Nova šestorka je sletela pod okriljem noći. Komandosi su bili spremni da okončaju Hitlerov projekat atomske bombe. Ako uspeju da prodru kroz čvrstu smrtonosnu odbranu elektrane. Komandosima se činilo da elektrana nema slabih tačaka. Da bi došli do nje, saboteri su morali da pređu preko uske, duboke klisure. Jedini put je vodio preko visećeg mosta. A njega su danonoćno čuvali nemački vojnici. Pokušaj direktnog napada bio je osuđen na propast. Ali sama klisura omeđena strmim zaleđenim stenama nije bila čuvana. Neko je rekao da je nemoguće preći klisuru. Ali odlučili smo da jedan od nas ode da proveri po danu. Zaputio sam se tamo
Spustio sam se u klisuru, prešao reku i počeo da se penjem na drugu stranu. A zatim istim putem nazad, ka prijateljima u planinama, da bih im rekao da je moguće. Znali smo da je poduhvat ozbiljan, veoma ozbiljan. I prihvatili smo činjenicu da možda nećemo izvući žive glave. Spustili smo se do reke i popeli na drugu stranu. Hteli smo da dođemo na položaj za napad do 23:30 časova, jer je u ponoć bila promena straže na mostu. Pre nego što uđemo, hteli smo da budemo sigurni da su nemački vojnici završili smenu, da su ušli u krug elektrane i zatim u kućice. Mislili smo da će da nas opaze čim provalimo, ali ništa se nije dogodilo. Dvojica su nosile eksploziv, svaki u punoj količini, za slučaj da jedan pogine. Tim sa eksplozivom je trebalo da pričvrsti eksploziv za ćelije sa teškom vodom u podrumu. Za to vreme njihovi saborci su čekali i stražarili. Svakim minutom je rasla verovatnoća da će da ih opaze. Znao sam da moram da reagujem ako nas opaze. Da pucam. Ako zapucam, možda ću da upropastim celu operaciju. U elektrani su savladali norveškog radnika. Držali su ga na nišanu i pričvrstili eksploziv. Zastali su samo da procene koliko vremena im treba da pobegnu. Odjednom ih je prekinuo njihov zatvorenik. Iznenada je rekao, dobro, možete da uništite elektranu, to je u redu, ali možete li da mi date moje naočari? Danas je skoro nemoguće doći do novih naočara u Norveškoj. Pomislili biste da smo mu odgovorili, dođavola i naočari, nemamo vremena da tražimo tvoje naočari. Ali mi smo stvarno prekinuli posao, pretražili prostoriju, pronašli kutiju sa naočarima i dali mu je. A on je rekao hvala puno. Zatim smo nastavili sa pričvršćivanjem fitilja. Brillene mine, jeg må ha dem. Har vi på nesen? Ut da! Dosad su imali sreće, ali ostalo im je samo nekoliko sekundi za bekstvo. Posle par minuta, možda 2 minuta, pridružili su nam se na pruzi. Trčali smo nazad putem kojim smo došli. Put je bio odličan zbog snega. Vetar je odneo dosta snega sa pruge i ostala je smrznuta zemlja po kojoj nismo ostavljali trag. Sve je bilo na našoj strani. Potpuno sve. Saboteri su odlučnošću, veštinom i hrabrošću zadali težak udarac neprijatelju i to bez gubitaka. Ali teška voda je Nemcima bila prioritet i elektrana je proradila za 6 meseci. Saveznici su morali da prihvate najgore, da su nacistički naučnici blizu stvaranja atomske bombe.
Pokrenut je novi napad na elektranu, ovog puta iz vazduha. ...176 američkih bombardera je oko podneva odvažno i snažno napalo elektranu. Oštetili su postrojenja i ubili civile u obližnjem skloništu, ali teška voda je ostala netaknuta u podrumu. Proizvodnja je stala i Nemci su odlučili da vrate projekat u otadžbinu na sigurno. Tako su komandosima pružili posljednju priliku da ga unište zauvek. Iz Londona su nam javili da Nemci nameravaju da prenesu preostalu tešku vodu. Norvežani su u tajnosti proučili rutu. Nemci će da utovare tešku vodu u vagone i vozom će je preneti do jezera Trinšo. Tamo će da ukrcaju vagone na trajekt koji 2 sata plovi preko jezera. Eksploziv na pravom mestu mogao bi da potopi trajekt i svu tešku vodu. Ali potapanje putničkog trajekta zahteva ogromnu žrtvu. Zaključili smo da je potapanje trajekta jedino moguće rešenje. Bila bi to sabotaža civilnog objekta, što je ozbiljna stvar. Znali smo da će biti žrtava i da među njima može da bude bilo ko. Rjukan je bio mali grad i svi su nam bili kao porodica. Strahujući za živote suseda i prijatelja, Norvežani su poslali hitnu poruku u London. Trajekt slabo čuvan, ali potapanje znači gubitak norveških života. Britanci su odgovorili odmah i nedvosmisleno. Potapanje trajekta mora da se izvede bezuslovno, čak i po cenu civilnih žrtava, stop. Razgovarali su i zaključili da moramo da uništimo tešku vodu. Srećno. Kad dobijete takvu poruku iz Londona, morate da izvršite naređenje. Bilo ko od mojih je mogao da bude na tom trajektu, a ja ne bih mogao da im pomognem. Nemci nisu postavili stražu na trajektu. Čuvali su cisterne u vozu. Ali niko nije čuvao sam trajekt. U 10 sati mirnog nedeljnog popodneva trajekt je isplovio prema rasporedu. Posle 45 minuta na dogovorenom mestu eksplozija je raznela dno broda. Udar je bio strašan i jedan kraj trajekta je brzo počeo da se diže. Teret, a to su bili vagoni, skliznuo je na suprotnu stranu i još više nagnuo brod. Oštećeni trajekt je vrlo brzo potonuo, zajedno sa nevinim putnicima i atomskim ambicijama nacističke Nemačke. Teška voda je potonula sa brodom i dan danas je na dnu jezera Tinšo. Saveznici su kasnije saznali da nacisti nisu bili blizu stvaranja atomske bombe. Sjedinjene države su pobedile u atomskoj trci. Nekoliko meseci posle poraza Nemačke, Amerika je bacila prvu atomsku bombu. Ali bomba je u savezničkim rukama doprinela kraju, a ne produženju rata. Da je Hitler imao bombu, možda bi njome uništio svet.
Norveški borci su pomogli da bude onemogućen u tome. Njihova misija je bila jedna od najvećih sabotaža u istoriji ratovanja. Zadatak koji je pošto potom morao da bude obavljen i obavili su ga. Morate da se borite za slobodu i mir. Oni nisu prisutni svakog dana. Svakog dana morate da se borite da biste ih očuvali. To je kao staklena činija. Može vrlo lako da se slomi. Vrlo lako se polomi. Na drugom kraju sveta, Amerikanci su 7. decembra 1941. shvatili cenu slobode kada su Japanci razorili Pearl Harbor. U podlom napadu učestvovale su patuljaste podmornice teško uočljive na radaru. Vitke, smrtonosne i do danas obavijene velom tajne. Služba za nacionalne parkove i ratna mornarica Sjedinjenih država traže olupinu japanske patuljaste podmornice. Sat vremena pre nego što su Japanci uništili Pearl Harbor, američki razarač je potopio taj mali brod. Taj susret je mogao da upozori Amerikance da će bombe i torpeda da se sruče na vojni brod Roe. Ali nije. Pomorski arheolog Dan Lenihan predvodio je lov na patuljastu podmornicu. Jim Delgado je učestvovao kao istoričar. Sarađivali su još od prethodnog podvodnog istraživanja kod Pearl Harbora. Tražili su dokaze istorijskog okršaja, podvodne bitke u kojoj je učestvovalo 5 patuljastih podmornica. Jedna od njih je odigrala posebnu ulogu. U vezi sa patuljastom podmornicom na prilazu Pearl Harboru, posebno je zanimljivo što je učestvovalo u prvom ratnom okršaju Sjedinjenih država i Japana u Drugom svjetskom ratu. Vidite, potopili su je sat vremena pre nego što su avioni napali Pearl Harbor. Kad bismo je pronašli, to je bilo veoma važan pronalazak. Potraga za patuljastom podmornicom usredsredila se na 2,5 kvadratna kilometra dna pokrivenog gvožđem. Ta oblast je pravo groblje ratnih olupina, kao što je ovaj ratni avion. 300 metara u mračnoj dubini sve liči na podmornicu. Ali ono za čim tragaju dugačko je 27 metara i široko 2 metra. Podmornica je nosila 2 torpeda, a njome su upravljali oficir i navigator. Nameravale su da dođu i čekaju. A kad bi počeo napad, kad bi došli avioni i kad bi se Pearl Harbor pretvorio u pakao, izronile bi i uništile šta god stignu. Zaobišle ostrvo Ford, udaljile se i došle do velikih podmornica koje bi ih vratile nazad u Japan. Velike podmornice su došle na položaj kod Diamond Heada pre ponoći 6. decembra 1941. Došle su pre glavne carske mornarice. Za trup svake velike podmornice bila je pričvršćena po jedna patuljasta. Velike podmornice su morale da puste male predzoru i da ih pokupe posle napada. Ali male podmornice se nikada neće vratiti iz okršaja divova koji se spremao godinama. Japan je od Mandžurije do Francuske Indokine za manje od decenije osvojio mnoge delove Azije. Uprkos savezničkom embargu na vojnu opremu, Japan je jačao. Pred kraj 1941. godine pred zemljom izlazećeg sunca bila su nebrojena dobra jugoistočne Azije. Njih su štitile samo male britanske i holandske baze i pacifička flota Sjedinjenih država. Mislim da se rat osjećao u vazduhu. Ne verujem da je iko očekivao da će prva bitka da se odigra u Pearl Harboru. Ni japanske vođe nisu verovale da je moguće da iznenade ostrvsku tvrđavu udaljenu 6.500 kilometara. Ali admiral Isoroku Yamamoto uverio ih je da je taj drski napad jedini način da razoružaju uspavanog diva.
Japan je morao da uništi američku pacifičku flotu, čak i po cenu napada na njeno sedište u prirodnoj luci Oahua. Japanski piloti su se mukotrpno uvežbavali tokom jeseni 1941. a i odabrane posade patuljastih podmornica najbržih svoje vrste. Uskoro će dobiti priliku za slavu. Japanske diplomate u Vašingtonu su i dalje nastojale da pregovorima dođu do miroljubivog rešenja. Ni japanski ambasador nije znao za taj napad. 7. decembar 1941. Dok je Oahu spavao, Japanci su sa 350 vojnih aviona došli tik do Pearl Harbora na samo 300 km od njega. Vojna obaveštajna služba u Vašingtonu je dešifrovala japanske diplomatske poruke. Znali su da je armada negde na Tihom okeanu, ali nisu znali kuda ide. U Diamond Headu uskoro će da svane. Velike japanske podmornice izronile su da bi otkačile male podmornice, ali nešto je krenulo po zlu. U 6:30 pilot i posada teretnog aviona prijavili su neobičnu podmornicu koja se približavala Pearl Harboru. Zapovednik obližnjeg razarača USS Varda shvatio je da uljezi pokušavaju da se probiju kroz odbranu flote. Artiljerija je zapucala. Patuljasta podmornica je počela da tone u 300 metara duboko more. Podvodna paljba ju je dokrajčila. Vard je 2 put prijavio okršaj. Ali štab je čekao 30 minuta pre nego što je obavestio zapovednika Pacifičke flote Husbanda E. Kimmela. Napadačima je to bilo dovoljno. Ranija dojava bi možda sprečila događaje koji su usledili. Radijom su dojavili da su otvorili vazdušnu i podvodnu paljbu na podmornicu. Poruka nije došla do admirala Kimmela. Tek par minuta pre pravog početka napada, kad su doleteli avioni, admiralu su napokon javili da su dobili poruku od zapovednika broda Vard, u kojoj kaže da je potopio podmornicu u odbrambenoj zoni. Kimmel je pitao zašto mu nisu rekli ranije. Obukao je uniformu, izašao i tada su avioni zabrujali na nebu i počeli su da padaju bombe. U 5 do 8, 40 torbednih aviona zagrmelo iznad ostrva Ford noseći znak izlazećeg sunca. Usledili su 51 bombarder, 49 visokoletnih bombardera i 43 lovca. Američki pomorci su mislili da je to vojna vežba. Bombe i meci zatekli su ih za doručkom dok su peglali uniforme ili dok su gledali u to sudbonosno nebo. Arizona, Oklahoma, Kalifornija. Veliki brodovi su tonuli jedan za drugim. Zapadnu Virginiju pogodilo je čak 6 torpeda i nebrojene bombe. Avioni Pearl Harbora goreli su na pistama. Samo je šačica pilota uspela da se vine u nebo prepuno neprijateljskih aviona. Došao je trenutak za akciju patuljastih podmornica, ali jedno je bio potopio Vard. Drugi su potopili ispred luke. Od 3 preostale 2 su predstavljale pretnju za vojni brod Roe. Za vreme avionskog napada, 3. podmornica je ispalila torpedo i promašila. Posle par trenutaka uništio ju je razarač koji je bežao ka otvorenom moru. Podmornica je sa posadom završila na dnu. Japanski vazdušni napad je i dalje trajao, ali dim i protivavionski topovi smanjili su vidljivost. Uspavani div se probudio. Uništen bombom koja je zapalila skladište municije, vojni brod Arizona nestajao je u vatri i dimu. Preživeli su skakali u vodu po kojoj je plutalo goruće ulje. Japanci su briljantnim i nemilosrdnim napadom ubili više od 2400 Amerikanaca i onesposobili većinu američkih ratnih brodova na Tihom okeanu.
Patuljaste podmornice nisu dostigle tu slavu. Dve su još uvijek krstarile po Havajskom arhipelagu. Četvrta, koja je možda bila napala vojni brod Roe, te večeri je javila floti vesti o japanskoj pobjedi. Zatim je zauvijek nestala bez traga. Podmornice možda nisu postigle veliki uspjeh, ali Japanu su bili potrebni junaci, pa je reklamna mašinerija uzdigla njihove posade iz mrtvih u obliku 9 mladih božanstava Pearl Harbora. Ovaj japanski ratni film je prikazao njihovu sudbinu sa velikim preterivanjem. Podmornice su zapravo bile skučene i zaudarale su zbog pare akumulatora. Patuljaste podmornice su stvorile haos kod Pearl Harbora, ali nisu uticale na ishod rata. A šta je bilo sa zadnjom malom podmornicom kod Pearl Harbora? Njom je zapovedao Kazuo Sakamaki, a sudbina joj je bila gora od potapanja. 8. decembra 1941. predsjednik Franklin D. Roosevelt objavio je rat, a Sakamakijeva podmornica se nasuhala na obalu Oahua zbog pokvarenog žiroskopa. Podmornica nije bila ispravna. Obišao je ostrvo do drugog kraja i nasukao se ujutru 8. decembra kod Belousa. Tu je sa članom posade pokušao da digne podmornicu u vazduh. Nisu uspjeli pa su se bacili u more. Član posade se udavio, ali Sakamakija je more izbacilo na obalu, pa je tako postao prvi američki pacifički ratni zatvorenik. Sakamaki je bio u zatvoru do kraja rata. Njegova podmornica je putovala Sjedinjenim državama u okviru prodaje ratnih obveznica, pojave vezane za ratno doba. Pri kraju rata, kada je već potrošio sve oružje na američke snage, Japan je napao novim zastrašujućim oružjem. Ožiljci od napada kamikaza decenijama su zarastali na obema stranama. Ali onima koji su učestvovali u tim bitkama nema zaborava. 1944. godine Japan je bio sateran uz zid, pa je posljednjim fanatičnim potezom pokušao da izbjegne poraz. Amerikanci nikada neće moći da shvate da je car poslao hiljade ljudi u sigurnu smrt. Pre poletanja, piloti su nazdravljali sakeom. Bio je to ratnički pozdrav sigurnoj smrti. Oni su kamikaze, a ime su dobili po tajfunu koji je spasao Japan od mongolskih osvajača. Neki su bili piloti veterani, a mnogi su bili idealistički studenti voljni da umru za slavu svoje nacije. Kamikaze su nanele neprijateljima ogromne žrtve. Više od 3000 pilota je poginulo. Potopili su 57 brodova, a oštetili više od 300. U napadima je poginulo bar 3000 Amerikanaca, a ranjenih je bilo više od 6000. Kamikaze su bile najsmrtonosnije oružje kojim se iko ikada suprotstavio američkoj ratnoj mornarici. Bili su tako efikasni da ni građani Amerike nisu smeli da znaju da postoje. ...16. aprila 1945. kamikaze su okončale ratno delovanje USS Lafayette. Lafayette je ponovo izgrađen. Sada je muzejski brod u Charlestonu u Severnoj Karolini. Među današnjim posetiocima su njegov kapetan i 4 člana posade iz Drugog svjetskog rata. Ugledavši svoj brod, navrla su sećanja u misli ovih boraca. Kontra-admiral F. Julian Beckton, koji je umro 1995. dao je ovu izjavu u 81. godini života. Zapovedao je Lafayette za vreme iskrcavanja u Normandiji i na Filipinima. Znao je kakve opasnosti ga čekaju dok je jurio prema Okinavi. Kamikaze su bile najefikasnije oružje koje su Japanci napravili u toku rata.
Bio je to očajnički potez, ali dejstvo na naše brodove je bilo strašno. Zastavnik James Towney dobio je srebrnu zvezdu za zasluge u toku služenja na Lafayette. Mislio sam da su kamikaze zavedeni ljudi. A onda smo naučili više o njima. Saznali smo da se nazivaju sinovima božanskog vetra ili nešto slično. Mi smo ih zvali jednosmerni kosoki. Bili smo prestrašeni njima jer smo mogli da ih zaustavimo samo ako eksplodiraju u vazduhu. Artiljerac Lorenz Delevski dobio je bronzanu zvezdu u 20. godini života. Svako je razmišljao na svoj način, imao lični stav. Njihov način razmišljanja nam se nije sviđao. Nisam bio tako pomirljiv kao danas, posle 45 godina. Tada sam bio spreman da ih sve ubijem. U Japanu se okupila još jedna grupa nekadašnjih boraca. Oni su nekad bili elita japanskih kamikaza, bogovi groma. Mogli su davno da umru, ali ipak su preživali. Neki zato što su leteli kao pratnja, a neki zato što su kao zapovednici čekali američku invaziju. Pali su u zaborav, ali nekada su bili zastrašujuća borbena sila. Oružjem je bilo oka, eksplodirajući trešnjin cvet. Amerikanci su mu dali ime Baka, budala. Bio je to drugi način napada kamikaza. Bomba Baka je zaplenjena na Okinavi. To je bomba od 2,5 tone u kojoj pilot samoubica baca je veći avion. 3 raketna motora se aktiviraju u blizini mete i daju bombi brzinu od najviše 860 km/h. Udarna sila Bake je bojna glava od 1300 kg. To je prvo oružje posebno napravljeno za jedinice kamikaza. Poručnik u rezervi Hakiro Hosakawa bio je viši član odreda oka. Japanska reč inuđini znači umreti kao pas, odnosno umreti uzalud. Dakle, nečasnom, uzaludnom smrću. Kad sam postao pilot, stanje je već bilo tako ozbiljno da nismo mogli ništa da postignemo u uobičajenim letovima. Izabrani smo kao elitni piloti. Svi smo dobili traku oko glave i bodež. Verovali smo da je to privilegija odreda ljudskih torpeda, elitnih oka, i da ćemo slavno umreti. Oni su bili bogovi groma. Svi su bili dobrovoljci spremni da umru. Svake godine se okupljaju u molitvi za pale saborce. Kapetan fregate Kunihiro Iwaki bio je zamenik zapovednika oka. 海軍の伝統としましてね。 Japan je bio u tako teškoj situaciji da smo shvatili da nikakva uobičajena vojna taktika neće uroditi plodom. Morali smo da učinimo nezamislivo i neshvatljivo da bismo bar nekako pokušali da onesposobimo prvenstveno američke nosače aviona. S obzirom na to, vojnici su shvatili da moraju da se sjedine sa bombom u toj posljednjoj borbi. Poručnik Morimasa Yukonawa zapovedao je jednim odredom oka. Pomislio sam na smrt samo na delić sekunde. Samo sam želeo da služim. Na koji god način pokušate da shvatite tadašnju situaciju, mislim da u ovo mirno doba nećete uspeti u tome. Jedan kamikaze je bio dovoljan da se potopi brod.
ali svaki pilot je imao samo jednu priliku. Piloti su uglavnom ciljali na vojne brodove i nosače aviona, ali razarači i njihovi radari također su bili mete. Uznemireni pomorci na Lafeju stalno su pričali o brodovima koji su se slomili na dva dela i odmah potonuli. Članovi posade su stalno raspravljali o najsigurnijem mestu na brodu. To je uvek bila vruća tema. Da li je sigurnije biti ispod palube ili na njoj ili na mostu ili... Svako imao svoju teoriju, naravno sigurnog mesta nije bilo. U aprilu 1945. omča se stezala oko Japana. Započela je bitka kod Okinave, a razarači su se približili Japanu za 80 km i izazivali kamikaze na napad. Piloti samoubice potopili su nekoliko razarača iz ove grupe. Sada Lafay treba da stražari. 16. aprila bio mu je treći dan na straži. Posada je bila napeta. U 8:27 sati došao je red na Lafay. Prvi su kružili dosta daleko, na nekih 7 do 9 kilometara. Odjednom, kao da su dobili neki signal i počeli su da se približavaju. Prvo su dolazili pojedinačno ili u parovima, ali onda su počeli da naviru u grupama i nismo mogli sve da ih pogodimo. Tada su oni počeli da gađaju nas. Posada Lafeja 80 minuta se uspešno branila od najžešćeg napada kamikaza na jedan brod. U najvećoj nevolji smo bili kad nam se sa desnog boka približio avion. Kad sam ga ugledao, letao je nisko nad morem, nekih 9 km od nas. Mislio sam da ćemo za 8 sekundi svi da izginemo, ako ga naša artiljerija ne pogodi. Top Mount 52, pred mostom, gađao ga je i to brzo. Vidio sam da ga eksplozije promašuju za dlaku. Malo sam pomerio top i sljedeći hitac ga je pogodio pravo u nos i razneo ga. Taj avion bi nas sve uništio. Doslovno se raspao i svi smo odahnuli s olakšanjem. A zatim se jedan približio sa levog boka, pa još jedan nisko nad vodom, također s leve strane i opet sve iz početka. Ujutro 16. aprila avion kamikaza nas je pogodio otprilike ovde. Udar je bio toliki da je ovaj top poleteo uvis pod uglom od 45 stepeni. Motor aviona se probio kroz unutrašnjost levog topa i došao do poklopca u zadnjem delu topa. Udar me je odbacio 5 metara niz palubu. Bio sam tamo kad sam se osvestio. Razarač preživeo 8 napada. Sa mnogobrojnim ožiljcima od japanskih pilota samoubica kod Okinave, razarač USS Lafay vraća se kući. Lafaya su Japanci pokušali da unište čime god su mogli. 22 pilota samoubice su ga napala pokušavajući da ga unište. 7 aviona s bombama srušilo se na njegove palube. Konačni obračun, Lafay je oborio 9 neprijateljskih aviona, ali su 32 člana posade poginula ili nestala, a 60 ih je ranjeno. Kako je rekao zapovednik Beckton, zaista je bio neuništiv brod.
Kamikaze koje su upravljale običnim avionima naneli su Amerikancima veliku štetu, ali jedinice oka nisu imale priliku da promene rezultat rata. Bombarderi koji su nosili oke bili su spori i američki lovci su uglavnom uspevali da ih sruše pre nego što su stigli da izbace svoj smrtonosni teret. Hosokawa je jedini oficir iz svoje jedinice koji je preživeo rat. Teško se prilagodio mirnodopskim uslovima. それからちょうど台風眼の中にいちゃったんじゃないかと。 Rat se odjednom završio, a meni se činilo da sam do tada bio u srcu tajfuna. Odjednom više nije bilo tajfuna. Vreme je bilo vedro i lepo. Nije preživeo niko osim mene. I pitao sam se zašto. To je vrlo čudan, neobjašnjiv osjećaj. Zašto me je tajfun poštedeo? Radili su ono što su smatrali ispravnim i mi smo radili ono što smo mi smatrali ispravnim. Moralo je da bude tako. Kako biste mogli da rizikujete život za nešto u šta ne verujete? Tekst čitali Srba Milin, Milan Čučilović i Marko Živić. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada, umetnička radionica za pozorište, film, radio i televiziju, Prizor.